Amahoro ya Yesu Kristo nagwire muri mwese. Ndagomba dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Luka igice c'12 ku murongo wa 13 turabandanya gushika ku murongo wa 21. N'ijambo ritubwira ukuntu Kristo Yesu yanka abantu birundaniriza ubutunzi. Bene data, ubutunzi ni bwiza, ariko Yesu aragomba ngo turondere ubwami bw'Imana kwanza, ngo kubera yuko ngo ubuzima bw'umuntu ngo butari mu byatunze. Ubuzima bw'umuntu bene data ntiburi mu matungo yiwe, ariko buri mu biganza vy'Imana. Dusomye hariya ku murongo w'15 haravuga ngo kandi arababarira ati murumva mwirinde ukwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda vy'ibintu atunze. Imana ishimwe. Nshuti uri kurankurikira, ndagomba kukubwira ngo wirinde ukwifuza kose. Ushobora kuba wifuza amafaranga ukarara udasinziriye, wifuza ibintu, wifuza. Ubuzima bw'umuntu ntibuva mu byatunze bene data. Ubuzima bw'umuntu buva ku Mwami Imana. Yesu yabwiye aba bahungu bariko baramubaza, arababwira ati umviriza ndababwire mwirinde ukwifuza kose. Bobo bari bafise ikibazo bagomba kumubaza, ariko Yesu arababwira ijambo ryantangaje cane. Ku murongo w'14 Yesu kwanza bari bamubajije ngo umwe yamubwiye ati mbwirira mwene mama angaburire ku bisigi byasizwe na data. Maze ku murongo w'14 Yesu arababwira ati mbega wa mugabo ninde yanshizeho kuba umucamanza wanyu canke kugaburira ivyanyu? Umve Yesu ngene yavuze. Yesu ntiyemeye kubafasha. Yesu yavuze ati nta washizeho muri gukora ibyo si byo vyanzanye. Nshuti nkunda, none nimba Yesu atari byo byamuzanye iby'ubutunzi n'ibindi byose, wewe kubera iki ubirondera ukabishiramwo n'umutwe wose nkaho umenga nibyo bizoguhesha ubugingo? Ba maso, Yesu araje. Satani ntakubesha. Ubutunzi sibwo butuma kubaho tuva mu Mana. Ugororokera Imana, urondera Imana, ukorera Imana, ibisigaye Kristo Yesu azobiguha. Ivyo ufise wige kubumbwa nabyo, ariko ntiwame uri mpampa umutima uhahamiye itungo. Turondere ubugingo budashira. Kristo Yesu araje. Bene data, mwari kumwe na Françoise Habonayo, mwariko ndabinginga ngo murondere ubutunzi buruta ubundi, nibwo gukurikira Kristo, kwihana ivyaha. Yesu abahezagire mwese. Amen.